javnu pitu. Mislim nešto. Mislim. Ništa nas ne čini toliko posramljeni, nego kada nismo svoji. I ništa nam ne donosi veću radost i sreću, nego kada mislimo, govorimo i osjećamo ono što jesmo. Ko smo mi? Najzamršeniji ljudi na svijetu. Ni s kim historija nije napravila toliku šalu kao sa nama. Preziru nas i braća i došljaci, a mi se branimo ponosom i mržnjom. Pokušali smo da se sačuvamo, da više ne znamo ni što smo. Bosna ima jaku simboličku moć, a samo će budala podcjenjivati simbole i njihovu moć. Jer moć simbola leži u duhovnome. Možda bi svijet i postojao bez duhovne dimenzije, ali sigurno ne bi bio tako dobro mjesto za ljudski život. A hoćeš reći da je Bosna kao simbol, ili što već, dobro mjesto za ljudski život? Ova, naša Bosna, samo pitam onako. Ljudi koji se izruguju simbolima, odriču im vrijednost, rade protiv sebe. Nama treba vođa koji će Bosnu prikazati kroz simboličku moć. Treba nama korist i užitak. Zamrli smo, postali kostur. Treba nama vezivno tkivo, ma i suho meso u tom vezivnom tkivu. A šta da se radi? U prirodi svijeta je da stalno teži propast i da povremeno potone u bezobličnost. A dužnost čestitog čovjeka je da se tome protivi. Ajde ba, šta samo zamotavaš? Ovi naši, ma i jaje bi ukrali ispod budnog vuka. Kako? Ne znam. A ne zna ni vuk. A otkud jaje pod vukom? Ne znam. Ne zna ni vuk, ni jaje. Rekao bi da smo ljudi koji se pomirili sporazum, ali me tješi povremeni nemir i napetost. Nismo tako ravnodušni. To mi daje golemu utjehu. Nismo mi ravnodušni, mi smo ludi. Vidi filozofa, počeo kontakt. Dobri šahisti žrtvuju jaku i važnu figuru kako bi popravili svoj položaj na ploči. Hoćeš da kažeš... Ma neću ja ništa reći. Vrane vade oči jedna drugoj, ali se razumiju. Teško golubu koji se umiješa među njih. Malo ko kontam. Najbolje je se odmaknuti. Mirovati, gledati nebo. Ono nas razumije. Mene zanima ovo na zemlji. Kakvo nebo? Hoćete da kažete da trebamo uzeti bič iz ruku gospodara i sami se udarati. Pri tome ne uzdisati kako ne bismo uznemirili gospodara svojim glasom. Ono bičovati se bez milosti i pri tome se izvinjavati gospodaru, to se ne udaramo dovoljno jako. Koje nebuloze? Nismo mi takav narod. Gori smo. Kod puno razuma nema mjesta životu. Ma eto, bolje je bit budala. Pa danas je pogreb našem učitelju Raši. Našem učitelju Raši? Bio je dobar čovjek. Hajmo mi na pogreb. Mislim... Ti, filozof, šuti. Ne progovaraj dok se ne završi pogreb.